Vidi ga. To vamo se vrati, nemoj da te sad kičma boli. Mora i za ručka malo leći. A, vidim. Da, života. To je skorpion izvali ba. Vidi ga kako zatvara vrati. Zašto? Kako se je zakraku na... Ljubite, nemoj nas ostavlja ovdje sam. Kakav ja to Vidi, ima kap isto kosku, ima žal. Ima ko tus. Ništa ne zuji. Kako ne zuji? Ti si ukro žanki kapu, šta se ovdje? Gdje je onaj šljem, poslije se ja snimim sa šljemom. Obavezno. Znaš što? Kako je ono? Ja sam ti šljem dao samo na prvoj borbenoj liniji. Ko mi smeta reći da je ovo prva borbena linija kad se snima? To se ne zna da je... Ali zna Ivo Pajder, evo njegova kuća. Ali prema tamo ću ja. Tu ste fotomontaža. Jel mene i misli? Ovo neko namjerno podbaciva ovo. Ovo kad ti Vučić bude gradonačelnik, ti ćeš biti direktor razvitka. Hoćeš. Samo glasaj. Samo glasaj. A stranku još nije formirao. Kruha i igara i ne boj se. Vidiš šta nama kulturni radnici poklanjaju, a ovi su nas došli samo a znaš ti šibice sam kupio doma iz Santandera, gdje je Orvo bio. Svidio Santander, ja nisam potraga, šibice obične. Livko, zašto ste ovi zalipija tablicom? Ja. O, bar! Srpsko je auto pa da se ne vidi. Čije? Čačak. Nije Boga ma Renault. Čačak, registracija. Bare. Pa ne, Ovo je Vuk našeg bataljuna. Sve, samo drži ovu poziciju ovdje sad, ću se ja pojaviti ovako. Budemo već. Da izgledamo malo umišljeno. Pa od ozdo ovako. Nakon smo previše mali. Mišo, kako je tvoje ime? Kako je tvoje ime? Kako misliš? Morat ću ti naći ime. Umjetničko. Sam da i ja uđem ovdje u kameru. Miško. Još jedna generacija. Samo sad malo drogu učinu. Vidiš? Malo da se Umjetničko ime, kako? umjetničko. Ne može baviti. Šahbaz. Vidi? Imaš ti prijedlog neki, zato kako da mu ime. Ali... Znaš šta, niste, ne možete mi ući. Pa doću ja tamo. Ne, ovo je za osmrtnicu. Jer nije malo prije snimljeno ono bilo. To bila tragedija. Ne. Imate toga jednog čovjeka. Pa eto, moraš znat koji je program stranke ako mene znaš. Je to u redu? Mene potpuno nije. Ja. A što vi Kad mi on nemate kaže da je svijest. član stranke, ja program uopće ne čitam. Jer ja sam socijalista francuskog tipa. Ja sam bio u Parizu 2 puta po 15 dana. Znači ti si bio na kursu. Ispod Mitteranova. Tako. A inače sam anarcho-liberal u slobodnom vremenu. Ovako. U nekim područjima. Slikarstvo. Buša kaže da bi mogao ovako rat na stotinu. Treba ovo rat. 2,5 izbjegra. Samo je naš šta, mi smo dobili prijedlog da će jedna naša ekipa sa pokretom stomatološkog radio izaći na teren. A ja mislim da bi... Na utrk i na rujnicu. Gospodin Buša trebao poduzeti nešto na tom pitanju. Ima mlađi kolega tamo da oni idu, ja sam više ovako umjetnički. On je stožerski. Ti si stožerski. Ja sam u stožeru u ovome, glavno. On će praviti programe, a realizirat će neko drugi. Normalno. Ali trebali bi naći ono, znaš, na bicikl, na pedale, ono jednu. Pa ne, dobit će se neka kola, navodno, iz Njemačke, ali kad završi rat, to bi mogli... Nemojte se začeti tako slučaju u 3. bataljonu osvane Poljska bolnica. Pa neće nam treba to, iće oni ča. Vaši ustav Božje ruke. To je sve u Božnije ruka. I u četničke noge. Tražio te Ilija Popljuvo. I kombi i to. Preksinoć. Mene tražio. Mene i tebe, ali ti nisi bio tu sinoć. Ja i sinoć don Ljubo. Ali sinoć je bio u civilnom. Ja to čovjeka Sam BMW. A to ga nema. Kreni gardo. Domo. Sada ja drugo mogu protumačiti. Čuj, Metković. Snimit ćemo mi to na kazetu pa ćemo slušati slobodno vremena.
a to bi trebalo. Pa to se snima već. Koliko džipova dolazi? Dolazi u prvi batanj 4, a vamo po 2. Bolje kada ljudi sačuvaju mir i uzdržaju se od nekontroliranih i nerazumnih postupaka, je kako za te savjete, kazao je Karadžić, naglasivši da je mnogo grešaka učinjeno, te da je pogriješila i Evropska zajednica. Gospodin Izetbegović i autoriteti u Bosni i Hercegovini su napravili greške. Ljudi žive pod pritiskom i mislim da ne možemo izbjeći međuetnički i međureligiozni rat koji smo vidjeli kada su dijeljeni Indija i Pakistan. To je moja velika briga. Beogradu za televizijsku kompaniju WTM koji je prenijela Sarajevska televizija. Inače u Sarajevu ništa novog u odnosu na noć i jutro barikade nama promet istočnog i zapadnog dijela grada je onemogućen, a već su se počele pojavljivati barikade koje ponovno